mwariyambuye agaciro k'ubukumi bwanyu, mwariyambuye agaciro k'ubusugi, mwarafashe ubusugi murikuraho ubusugi. Wikuyeho ubusugi rero uca witwa umugore, kuko ntago uba ukiri muri wa mubare w'abakobwa bakiri inkumi, ntago uba uri muri wa mubare w'abakobwa batararongogwa, kuko wewe uba warirongoye kera. Nimuhindukire. Nukuri umuntu wari wese yikarakora ibi azarimbuka kandi azahanwa. Nkabashaka kubwira umukobwa ari we wese mwanyumviriza, umusore wari we wese mwanyumviriza, nuhagarike, reka kuza wikinisha, reka kwirongora, reka kurongora ibyo ari byo byose ubonye, nubire kuri kurakora icyaha gikomeye, icyaha cy'ubusambanyi. Uri kuriyonona nawe ubwawe, uri kurikurira abadimoni b'ubusambanyi, babandi bazaza gutera mu nzozi, bagusambanya mu nzozi kandi ari wowe wabakuruye. Wa mukobwa we, uri kurakura abadimoni b'ubusambanyi, babandi bazaza gutera mu nzozi ari wowe wabakuruye, wabazanye kubera uko kwikinisha kwawe. Haleluya. Imana ntago inezezwa no kubona abantu bari kubarikinisha. Ubusambanyi, ubwo n'ubusambanyi, muri ko murasambana, mwisambanya mwebwe ubwanyu, wareba mu muhanda, umuntu akurebye mu muhanda akabona yuko uratambuka mu muhanda akagira ngo uri umukobwa, naho warirangije warikuyeho ubukobwa. Uburi karakubona agira ngo mbeze uri inkumi, naho ubukumi wapi, uri umugore. Nimureke kuza mugira iki? Nimureke kuza mwisambanya mwebwe ubwanyu, Mureke kuza mwisambanya mwebwe ubwanyu, kuko Uwiteka Imana ntagashaka abakora ibyaha babikorera ndani mu mubiri. Ubusambanyi ni icyaha gikorerwa mu mubiri, Imana ntagishaka. Kandi Imana yanga icyaha icyo ari cyo cyose. Iyo irikira kubona uri umukobwa, uri kurirongora ubwawe, ukirongora, ye baba we, urazi ukuntu Imana ibabara. Bakazabona warigize neza mu muhanda, ati mbega umukobwa mwiza. Umukobwa he nta bukobwa kigira, ubukobwa bwaragiye, ubukobwa bwarahise, ntabwo akigira. Ninde yabutwaye? Niwe yabwikuye ko ubwiwe, yarirongoye ubwiwe, yarabukuye. Ntukiri umukobwa, wa mukobwa we, warikuyeho ubukobwa, bwarahise. Kubera iki? Uzo wirongora buri uko uri mu cyumba cya wenyine.